Tko pobjeđuje? Hawkeye protiv Bullseya. Ova borba je zapravo jako napeta, jer se temelje na istoj ideji. Ne promaši. Hawkeye je jedan od najpouzdanijih boraca u MCU. Specijalne strijele, nevjerojatna preciznost, brzo razmišljanje. Vidjeli smo ga kako pogađa pokretne mete, odbija strijele od površina, bori se protiv cijelih grupa, a da pritom nikada stvarno ne izgubi kontrolu nad situacijom. Ali Bullseye, on je drugačiji. Ovaj tip ne samo da dobro cilja, on sve pretvara u oružje. Igle, noževe, staklo, nasumične predmete. Ako to može baciti, postaje smrtonosno. I brz je s tim. Vidimo ga kako čisti prostorije, pogađa više meta u nekoliko sekundi i postiže gotovo nemoguće pogodke. Što se tiče preciznosti, oni su praktički izjednačeni. Razlika je u pritisku. Bullseye je puno agresivniji. On forsira borbe, stalno baca i pretvara okolinu u oružje. Hawkeye je više kontroliran. On namješta hiceve, koristi pozicioniranje, oslanja se na svoju opremu. A ta oprema je važna. Hawkeye ima posebne strijele, eksplozive, kuku za penjanje, strijele za razne namjene, što mu daje više mogućnosti. On može stvoriti prostor, poremetiti napade i bolje kontrolirati udaljenost nego što to može Bullseye. Ali Bullseye ne treba opremu. On se odmah prilagođava svemu oko sebe. Oduzmi Hawkeyevu strijele i njegova učinkovitost opada. Oduzmi Bullseyu oružje, on jednostavno uzme nešto drugo. Dakle, borba vjerojatno izgleda ovako. Hawkeye u početku drži distancu, koristi strijele da kontrolira tempo, a onda se Bullseye približava i pretvara sve oko njih u projektile. A kad postane kaotično, tu Bullseye zaista dolazi do izražaja. Hawkeye možda jest svestraniji, ali Bullseye je jednostavno neumoljiviji. A u borbi gdje obojica gotovo nikad ne promašuju, onaj koji vrši veći pritisak obično prvi natjera protivnika na pogrešku. Bullseye pobjeđuje. Tijesno, ali zato što može pretvoriti bilo što u oružje i nikad ne dopušta da se borba uspori.